So chayam keke inde senyi anena ya kwa selubane Loho Dedoo International Radio we so Tiv Catholic Link ne ya ka Adua Hiihii ensho Mzungu ne wana na so Loho nye ane ya ka ngba wa se Reverend Fada Jude Ortese nasu kene no to ngwa ana so no chi Anga na amba domo shimakan Kristo yangi tumuta wa ka kijimane se nguhom tuhum shatsu ase Ortese kya Hiihii itian shene Mzungu shene kpunk wa ikiwa aondo te wase shene van hito wasi Yesu Kristo olumwe na kichana yansha chuo surubo wase ka Shiegh kasi toyan sha chu Mzungu sha surubo asa yang nato wasi Yesu Kristo chan pishi anva okpen sha chuku wala yang singolum tuhem yang tomata tuwela masi yo pishi church yam he yang magamba onengene we do ko yanga ba vaya so shi yum tuhem pepe tsansa yang ka ba yoruba teso gbashima sha ngolum tuhem hamo so na tesi na panango katoliko ngolum tuhem ma sibe ko yang tomata mtura nia sinyo kladu Hiihii kishenu Mzungu na kladu Hiihii kishenu Mzungu hama nyomya church ka nasiya ohenisha ko imie ito wasi Yesu Kristo nia so kuwe ku Luka wala wesu wone aya diabolo me Yesu yemana ke tai kyongo na kuma yanga kunde ha na ha yanga kunde ha ke tai kyongo diabolo mano imie ni Hiihii ya aba Yesu Kristo sheni je kolon ya kwa momga ya kuma yanga kunde ha diabolo kana ya alwe weru wanu ondo je ka awene hingi bredi alwe weru wanu ondo ya ka awene hingi bredi diabolo kana to wasi Yesu Kristo ye je kolon hi na gama wala hingi bredi yakazwana jeni be diabolo me Yesu aye kulusha chukun peyu na ya akashi tane aye tahawna tumsa tahambo da ne alwe wano do je aye tahavje ugumana wala hingi kulusha chukun peyu na ya Yesu Kristo yanga family diabolo kana ye nenge inge kasha bredi tse ona lumaga Yesu Kristo yanga vena me diabolo la kiheme omo Yesu Kristo ya ala so John tikisho trata she yanga Yesu Kristo pasiolum kana mateki tarkyongo mavu luwe na zanza yanga kaben Yesu Kristo yanga gama pen bredi itia vi hingi kwa yano vi yaje kesi ne pokaraha na shiru yanga kwa basha kwa yano Yesu Kristo na yomba ganya klaluki yo nagaya lunsen asono de clean bredi gima inumbu na nayo via bashi yanga luwe yo na jin kolon ya dabulu luwe tisi tahaw na sha werin viande ya Yesu Kristo venda werin viande la avanda ngu yengem kai ngondo shi tomna werin sha chuku yomba ganya oso hwaya diabolo shi ato Yesu Kristo ayemana she jiri taven ateson teatri sha wonchi na haka na ye menna tahaf monchi ko chiwin bukba yede nambu she kif kamna hamao olum penana yo alwe we gurunya we chibi moyo akane chi ya hingi kwa wo diabolo kana Yesu Kristo yungura nigi tasha wonji minchi kaona kala kama umbu we diabolo lo tatsi ma Yesu Kristo lo tatu mataga na hala tesi Yesu Kristo yengi misha wonji minchi ka Yesu Kristo akane chi ka ham kam na ulum suya
bavu gule nyama vichivi moya Yesu Kristo kana wana ingeye o chivi telon wote je quand te wo welon tombe hela tega diabolo je to Yesu Kristo yemana ki Jerusalem yemana sha Turkey temple za tesuna kana cheka agbasi hinya gadi ya badengere kichara mabra yewo batumu welu kurawa une taibu haki yuenga hela kwa Yesu Kristo vandana Yesu Kristo kane na dekla me teleondo wonga na kane chiyenge heba diabolo tiafu diabolo hideyeme na akayenge diabolo lume Yesu Kristo chamene kape aludhihim no me samba Kristo jana Yesu luba dono Yesu Kristo ya shero so dono Yesu Kristo wana me aka ken diabolo no me di volo yanga me to wasi Yesu Kristo na lume yo shakwa ya di volo yanga me Yesu na lume yo shakwa ya gumeyo shako tahamu kele yegi mission tane gumeyo shao ukale awondo kai awondo so yiri yin ha wozu akwa na nge kwa ya yobagunya ka chocho kuzwane si sembe ben asanga samba tambala iyo asanga ne yakitawa so Nigeria yomba yanga gulupu viana edoga viana ngufanta viana iba dunga tion kwa dunyare ka wona watu wa diluta ga dilu hwatse mana ko kingina ga makitio bakire kwa ya chocho kuzone ko wona ruwa higye Yesu Kristo yanga lumuno nake miela gachi she lutese diabolo faye ona lumu mashachu yakwa yanga kana yakwa yanshachu na lumu na won himba kwaya won kalu diabolo no mu sha kwaya won no hono sha kwaya won do ya basamba gan ya won ngo bagan ho sha kwaya no do bagan ya ka nzene na hawera do pelu won lwame ma e mungwa kumu wambe ma ka nyo klete na hama batimanya we ba kire vuoli am ba la mazaza sa yo yiwera bedu me ye chiwe za hama pelu zanza de pelu zanra na ka pelu hono yo diabolo lume yo sha kwaya ngela kwaya na yo nyotio kire ka kusu yo nyoro kire ka kusu yo bagan wa bagan pa bagan tin bana yo ko se kule yo we sha tunyi sha tewe zo won miem gene na diabolo lume sha kwaya ma share ni yoro jimichi kwaya tere sha lu share ni yoro pa lume se yo bagban ke ngo ikoro via nam kyo nambaro wa hiwe ina magi nyarike maya ijiri ya akane chi akahaga diabolo ngumen sisha sino unu pale divole to asi Yesu Kristo biyanga hamba diabolo tahala diabolo kana Yesu Kristo wene akasa wonji michi wonse ki naka wona won sochi alwe na gurenya na chivi we auna ga kwa kauna tsi kwa kana ba kirin kwaya ka via mfapo zabe ko ruza uyuru mo no beshi mo oge wanu na ukiri mio kana oge na ngusha kwande shakira uza shakira ya mfapo vana ba kicheje mona fa ko ruza uyuru ya nyohe ma kwa obe nyohe jeza yo obe mini yo bagene hingiruza nyoro no bikika yo bagen hingiru da tsak da wanti ku ka ga bagen yiro da yamuna ka adzele ki yonge akpayo mana ka chi sha chuni bangurum chivi diabolo we zo a yenge bi shin tane diabolo mutondo nzwa ayo bako diabolo na ogu we ku yan ka hede ngu ku we ku mise na ha idi tun we ga ka on tse we na yenge uwe mi pembe na Yesu Kristo venda diabolo aka diabolo no fatio chivi nguraga inge wo chivi terondo wote imene shota diabolo to Yesu Kristo yemena jatio ki temple anangi temple Jerusalem ka wono ngura tuose gbashinya ka okere tahajira aba Yesu Kristo yakana edite kare na wondo woga kapesuru kare no de shashi posu jera o kana ka
novena ngongo fa along the so mimia no ngwa mse no so no on the so wo kra wo fana fa wo ka dos mo da Louis Michel no wo ka na ka higon pa on the so wo kra lo wana kan malo shintane oni do za kala na on wo sa on da ngwa mse wo na ha chi wo lo ntomga ngana ba do mo shima kan Kristo imi ni Yesu Kristo sha wo ngi ka kishite sense ko hihi ya imi ka kwa boga imi ka kwa boga ka nguhu ka banki mi era ro kwa boga alo Yesu Kristo yono yangu ro kwa boga pa diabolo mo ya tesi kiave se pa ka kan se ka gbona mi shintana ka mi ka ina se fam tabe wasu gijingi ko sho ho ya diabolo ka ba hene wesi shin ko Ortese ya nage yobo kiafka yobo nage kiafka mo to wasi Yesu Kristo shiri jen kolmo ya shiri yange diabolo lo mo shiri yange baadza yobi no ya yobo ka shira diabolo yange va mo yi to ha ode anyo ka kwasana so diabolo ka va shin ko Ortese ya de hene waga shin lu ha ma ko ala diabolo no vaga ka shini we wani makanta ya ka shini we yushe kyara ngara ufiti wolo tag da tsimbire gala uzen yeki holo ngirin kyara na tuma ungi kena ga shin diabolo ne vapolu jela chachu fajo ne shira no vaya ukula tawaga na shira na fatio zoho we jingo tawa kijijinge kana hawo je petro kawe sone o fie diabolo mu nimbi yana kwa nimbi no ningo na ngbara ya de gbegachi she to wasi Yesu Kristo tesi ishimae ine kwa sha chikuyo bagane kana ha yange ikaye guma woni hingi bredi yakizo na woni kasha bredi tsewo na lo maga aba kuma shi no guma bredi no guma ben bredi yengi no na yeya bono kwara sha chuyo bagane Yesu Kristo yange rin viande lo sha chikuyo na galu sha chikuyo bagane sikpa kape ma sa se wole kwa sha chuyo bagane jela ide kla lo sha chu wasitega sinye kishi no Mzungu na hanga na badomo shmakin Kristo amen ya bakuno mas balo siso wori shi no Mzungu na shabuna utsimbire ya alwe ka kwa yeno holon alwe ka nyame pare alwe ka kasu tu sisi alwe ka kasu du ayiro asese kishi no lent ne si ya gara shi no Mzungu na si ya gara ka shi ne amen alo vanka mo so boy son chiana odo mo no lo moya anashe si tava kijijinge ma se baga se passa tawo dono to wasi Yesu Kristo na ha se que mas jimia se passa como nyoron kimbe ma yingen yebe sha chuko ono nara kanti Yesu Kristo to wasi amen Onya jesonga hazwan ba wasi Fada Jude ne so peshe shamkane na hene besinya ha bredite ololu maga baka shamkane madu zote so ne che Magnificat